Setsokotsane sa mathunthebeng ke seo se beletsa batho se ba fahla ha re wela jwalo ka hare ho lenaneo leo se montse o le lebeletse ka hloko e kgolo le ka hlokolosi ena e haesale wena mmupi e motle wa lena lenaneo le ntseng le thopothela dipelong tsa Maafrika molemong wa lesedi ditabeng tse ntseng di etsahala naheng ya Lesotho. Hona he re le ba Lesotho Tribune re bile re tsamaya ka lenaneo le bitswang ka maritshwaneng ke ha re kena re a ko re fe tsebe mohiye motle letsatsing la kajeno ke utlwe rona ya rona petloto e kgena thetse ho le hokae le hona ho fuparela tse molemo tse tla etsa hore o hlobe sehlohlolong sa ditaba kwano naheng ya Lesotho. Letsatsing la kajeno ha re di late hole, re di lata ka kotloloho khubung ya diketsahalo e leng ntlong e kgolo ya ketsa molao naheng ya Lesotho. Re bua jwalo ka yona parlamente ya Lesotho yeo e seng e ntse e haba ho fellwa ke nako. Basotho ba bangata ba tonetse mahlo ho bona hore na e ka ba difahleho tsena tse teng ka hare ho parlamente ena ya Lesotho matsatsing ona ana a seng a ntse a therekella ho ya ho feleng. Na e ka ba e tla re ha di boya ebe re tla qetella re bona difahleho tse kang tsa bontate Malebo ba e leng hore haeba re tla counta hore ho tloha 1993 ho fihlella hona jwale e sale ba ntse ba ba teng ntlong ya ketsa molao. Re tla ke re shebe hore na e banna Sesotho se a sebetsa ha se re e lokela e ke sene e suthelana na hobane ha o ka sheba le motsamaisi wa dipuisano hona mono parlamenteng e leng ya e tsamaiseng ka dilemo tse telele haholo ntate Sephiri Motanyane. Ho tla ke ho bonahale hore na ebe banna na ebe parlamente e sentse tla e fellwa ke nako le yena e tla ha di kgutla hape e tla bentse le karolo ya ba e bang teng ka moo ka parlamenteng ya Lesotho na. Re ka botse hape ra supa moetapele wa AD e leng mokgetho wa lebatowa la Matjhatjhe le seng le tshintshile dinomoro ka lebaka la tsheho botjha ya mabatowa ka komisi e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC. Mme ke e mong wa batho ba e leng hore Basotho ba shebile ka leihlo le ntjhotjho hore na parlamenteng ene re yang re lebile e tla bang teng mafelong ho yalella mafelong a selemo sona sena na ebe difahleho tse kang tseno re tla boetse re ntse re di bona na haholoholo ka mono ka lebatong la Matjhatjhe. Ena taba e tswalwa ke hobane ho ilahla ha bonahala hobane ebile e le lona fela lebatowa le leng hore Alliance of Democrats e leng yona AD e eteletsweng pele ke yena monghadi Monyane Moleleki ile ya atleha hore ebe e la fumana lebatowa leno la Matjhatjhe. Ka mora ho mono ho bona etse diphephetso tse kgolo tse telele tse ngata tse hlileng di tobaneng le yena mokgetho wa lebatowa ntate Monyane Moleleki ka kotloloho ho hlaha dithong tsa AD hona lebatoweng leno la Matjhatjhe. Le ha ho le jwalo mmomedi e motle re ne re mpa re fela ebe dintlha tse kang tseno ha re ntse re tsamaya ka lenaneo lena le bitswang Maritshwaneng re tsamaya ka mona ka lehaeng le letle e leng Lesotho Tribune re tenne re di shebe hore na ha dinako di ntse di atamela ho tla qetella ho etsahetse jwang. Weso Mosotho e re tlang ho e sheba ntlha kajeno ke hore ho bonahala letsatsing la maobane hona moo ntlong ya ketsa molao hona parlamenteng ya Lesotho ho bile le diphetoho dikomiting tsa parlamente jwalo ka ho tseba hore parlamente e na le mekgahlelo e mengata haholo. Re na le ho bitswang social cluster, re na le natural resources cluster, re boetse hape re na le economic cluster mmoho le prime minister's ministries cluster. Re boela hape re na le land and public safety cluster. Re boetse hape jwalo re tla sheba hore ke tse ka bang 1 2 3 4 5 kaofela tse leng hore ke
ke mafapha a ikgethang a dikomiti tsena tsa Palamente ya Lesotho, mme letsatsing la maobane ho bonahetse diphetoho tse ngata haholo ka hare ho ditho tsena, hobane re ka hla ra sheba wena Mosotho heso hore hona mane ho social cluster mane ha ba le 20 kaofela e le ditho, e tla ba ho yane ya natural resources le yona ba ntse ba le 20 kaofela, e leng hore ehlile ke 2020 jwalo. Jwale ho bonahala ho bile le diphetoho tseo ba bang ba bona ba mapalamente ba tsamaileng ba pheta kwa ka hare ho dikomiti tsena ha di le ka tsona sebopeho sena se tla pakwa ke hore re ke re shebe hore ha eba ka hodimo ka mane re na le social cluster, re na le Honorable Faku, Honorable Koma, Honorable Nkhasi, Honorable Lehana, Honorable Khodumo, Honorable Mosotwane, Honorable Dr. Makwae, Honorable Rapoto, Honorable Mafa, Honorable Mokhethi, Honorable Thamai, Honorable Mahoti, Honorable Manyoko, Honorable Mahapa, Honorable Munyolo, Honorable Poshedi, Honorable Salile, Honorable Siukwadi, Honorable Mosena, Honorable Rantsho. Mme ha o ka re o tla sheba o tla bona hore ka tlase ho tsena tse ding tseo ke seng ke di boletse, ba tsamaile ba hlaya kae hape, mme ha o sheba o tla fumana hore ditho tse ding tseo e seng matona fela jwale le ditho tsa Palamente ha di hlahelle dikomiting tsena tse ne lokela hore ba ba teng. Re tla boetse re supa hape jwalo ka ho qolleha hore lekgotla le ka la LCD le na le moetapele ya ntseng a le siko, ya ntseng a le bophaphathehing, ya ntseng a le siko mantlong ya ketsa molao. Fela jwale taba e kgolo ke hore mmuso wa Lesotho ona o ntse o mo paka se le dikgwedi jwale tseo re belaelang hore ka nna ba di isa selemong a le siko mosebetsing, a le siko ntlong eno ya ketsa molao, empa mmuso ona o ntse o mo lefa. Mme ha ba mmuso o ntse o mo lefa ho latela hore ke yena moetapele, jwale re bona hore ka hara dikomiti tsena ditho tsa hahabo tsa LCD di teng. Hona ho bolela hore le yena o na lokela hore ebe lekgetlong lena ha o ba le diphetoho tsena tse re di bonang, ebe o lokela ho bonwa e le karolo ya ditaba tsena, empa ha bonahale mmui ya kgabane. E re ha o le tjena re tle re supe hore re lokela hore jwale re be le moeti eo re buisanang le yena ka mohala, ho tlo ikutlwela tsona ka botebo tse etsahetseng Palamenteng ya Lesotho maobane. Re tle re tsebe ho bona hona e ka ba ke tse bolelang eng mahlokong a setjhaba. Re buisana jwalo le mokgethwa wa Mokgotlo number 79, e leng moetapele wa lekgotla la dipolotiki le bitswang Mukhondo kapo Basotho Patriotic Party, e leng BPP. Re tlo buisana le yena hona jwale, wena Mosotho wa heso, jwalo ka ha yena e le setho se kgabane sa ntlo ya ketsa molao. Re ke utlwe hona taba ena ha e se bonala e etsahetse letsatsing la maobane, mme e etsahetse ka sebopeho sena seo re se bonang. Na hona e ka ba ho bolela hore ho ntseng ho hlile ho etsahala ke ho feng Palamenteng ya Lesotho, wena mmohi e motle. Re tle re boele re o lemose hape hore re tla hle re leke ka tsela tsohle hore hangata ha e le Laboraro tjena rona ba maritshwaneng ka lesedinyana lena la rona re ke nne re atamele hore re bone hore re tseba haholwanyane ka tse ntseng di etsahala ka hare ho Palamente ya Lesotho. Ntate Tefo Mapesela, re a o dumedisa ntate. Re ka hare ho lesedinyana le tsamayang ka marangrang le bitswang Lesotho Tribune, lenaneo la rona ke le bitswang ka maritshwaneng ntate. Re a o amohela ntate, kgotso e be le wena ntate. Ntate o ntso iphiletse hantle? Ke kgotso ka nnete ntate Pesi. Ntate re lebohile haholo hle, re lakatsa hore letsatsing la kajeno re ke re hle re kene le wena rona ba Lesotho Tribune ka lenaneo la rona le bitswang ka maritshwaneng. Re tsamaya re le lesedinyana la marangrang ntate, hore re ke re fumane thuto ka wena jwalo ka ha o le mokgethwa wa Mokgotlo number 79. Re ke re
etse hore Basotho ba ke ba lemohe dintho tse ntseng di etsahala parlamenteng mono. Empa re ka lakatsa hore ntate ha o so o dumedisitse babuhi ba rona, re tle ke re utlwe hona o ka ba fa hona hana parlamente ene re buang ka yona e seng ile haufinyana le ho fellwa ke nako na hana ke ya bokae ntate? Ke le bona ke ba go ntse ke parlamente ya lesome. Eya ntate. Motho a gona tshedi ke ka go tshwana ke renda ba go fela. Go a tsena ke go tse ke bile mo ba mara. Eya ntate. Ke parlamente ke executive judiciary. Eya ntate. Ha e le ba le ngwe mo ikebetse. Jale ha ba sheba se bopeo sa puso e teng ha ba. Eya ntate. E ba para megato le mme. E ba para boemo ba parlamenteng, e ba para le boemo ba executive. Go ba le bole ka mane ka parlamenteng ha ba tsa. Sa ga ba dipalo ba dipalo tsa parlamente ga ba la go mosebetsi wa parlamente le dikomiti. Mme ga ba mmuso na wa shaba di-backbench ga tsa bona ka ba parlamenteng ka mo tshentse matona le executive. O la ba bana la hore dipalo tsa bona di tsa bahanyetsi ka parlamenteng. Eya ntate. Jale taba ena ya mosebetsi wa komiti mo mohlomong bahanyetsi bona ka taba ena re bona ntse komiti mona re tla ke re thola tsa re shebe bona re sebetsa re tsa ga yona bona ditaki. Ke lo bona wa executive ke taba ka mona parlamenteng. Yela ka ba mohlomong re fete ka tsela ba tlang ka timati. Go la tla ba mo ja parlamente o funa o la ha kana o feta. Mme pisa e tlo re se le nyoka. Ha e se na parlamente. Se le ka le mane ke tsare mo go le mo se tse komiti mo tlo la ka ntho. Mme ta kana jena ntse go maobane be na tlo go ka mo e le so business committee. O bana me ta pela o business committee ke ntho ke mo ta pela wa ntho le ntate mo go. Eya ntate. O sa ntse di phetogo tse ngata fela mo a ke ntse ma parlamente ya mani komiti ha be di ka ba ngaka go ba bang ho hanga ba ba ya ba parlamente ka di go di nae o di bona na be problem ha na go ni se ka ba isi na di ntse ke na di ha nda di ka ri nda di amuze mo nda di meeting nda di musisi nda di thabani kona ke ya ba ke ra ba ga di meeting din sa ke ke la ba na parlamente o e be tla komiti teng. Eya ntate. Jale o so bona gore ntho tse tswa mo sotishera ba ba nne o se ba se ke tsula dilo tse se ka ba mme ka na ke tsa go ke mo la mo ba mo wa la nye go ka ka sa ari. Eya ntate. A go na mo go re go le tsa yemba ya business committee o pira nya ga ba ke go bona na ga ka O business committee lo shebana le taba eno ya e bona la nyentse. ya ba ile ke o ka ba ka parlamente a tsena ni nngwe ya mesebetsi ba lo sa tsena no kana bole tlhontse o nang ba isa mandi ka o ka kae lo re a ka ke tla khitho ba si ya parlamente ya mna ka go komiti ara nda te ku ka go komiti ya party A bella ka thoko. Fela na ntate Kgodimo taba eo ha o soka batho o entse gona jwale empa ile setho fela na ona hlile ana le matla gore ya ka etsa taba eo ntate Pesi. Ona sina matla le taba o tsela wa le go a tlhokomela ke party ya wele e ka ola push ka nna ke ntwe ka ba bonno lo ba putletseng kae kae go mo ditse. O taba ena e etsahala. Go taba ena e tsa lo ba tsira mo la bona ka parlament. Go ba ne di re nke ka ba ka ke ntwe mo na ba se o ha di. O re ntwe ba e ngo e mo go ba le nyana ene e mo go. Wata. E bitsa mohlobo. E leng hore sepheo ka bokgutshwanyana ha se shebahala ke taba ho ba le jwale mmuso o hlokometse hore dithoboholo tse kwalang dipalo tsa mmuso ke matona. Ha ile matona ha bana ditho tse ngata mane dikomiting tsa parlamente. Jwale eng kapa eng e ba mmuso ona le tabatabelo ya yona ya ho bona hore ya phethahala e sita ho phethahala. Ka lebaka la ho haellwa ke ditho dikomiting tsa parlamente. Ilong ha mo
Okay na o ka go hopotsa gona hana ke nya ka ga etsa mohlala ka yona e ke hopolang hantle gore e mongwe wa ditho tse kgabane moo mong ha dithuso tso bona ba tshwa ga ile mona go le tsena ba sita ho etsa ntho e itseng le itseng ka tla ba tshwara mane di-committee mane jale re ba monyele hona teng ona hana ka nako eo e ne le ha o etsagalang ha tla qetella a ntshitse polelo e jwalo e ne tsamaye le marangrang a re tla ba tshwara di-committee mane ha bana batho di-committee kenda Tsara ntate hana gore ke mang eo a reng yena o tla iketsetsa dintho fela ka moo ka lebaka la taba ena gore jwale ba tsamaile ba pheta ka batho kae ba tšhentšha batho ba bangwe ba ba siko go hangang okay ntate ya no wa LCD Even ntate Mapesela ha o sheba taba e ha e ba ke hobane jwale nako e seng e setse ya re parlamente khalo ha o ntse e tsala taba tsa mofuta o ka nngwe le yona ke yona e etsang ho jwale ebe re tla qetella re bona diketsalo tse kang tsa mofuta o hobane jwale go so ba le nako e sentseng ha ba tšhaile
ida o se re unga o se re di ma de ba mhla parlamente o ida ntho ba ya rata ga ke le gona re ntse re ba la ditsi mo ta ka re ntse re ba gona ha re sa se ntho ida go ga e ntho e o ba ya rata ka ida yanda a o mo ba nang a mo ba ba go tsena ke re ja go ga lo ma ya o ma ye ba nang go le mo ntla ke re ke na pa yanda ba mo ba go tsana re a tseba le gona gona ke le ba tshware a le se mo ke ba le gona go go ke tsedi ke ba ke ba dira go tshwara no yanda ha o se banda di committee tsa parlamente tse teng hona jwale di jareletse ke mosebetsi o le ho kae e ka nnang yana ke mosebetsi o mmuso o le ntsietsing ya ona ho bona hore wa feta ka ho committee ha ile mo bua ba qetella ho etsa taba tsa mofuta o tje pele parlamente e khalana nna ba ke se tsena ba ka mo ye mo tsona di bua ka ina ya eso tomati ba samalo wa mothe iya yo le na le tsene ka ba di ya ba di sa go di na mala ya ha o so sheba na go e setseng pele parlamente khala na o bona ka ke ntse tla ketela ditšhabela ke letsatsi go latela bongata ba tsona a ke bone ke bona ba tsentela ya go bona ba tla le ka go ba e de go tsitsi na ba sha fresh committee ya dra ise mara go ba ke ni ba go re hai ba di shojira da hai ba ba ji di mo ngata committee mo ba ke ba ka ba thowa mo di thola parlament ya ba ba ke ni di ba ba ntsha ka ni ba se tsena ta bina go tsana bisa ba ke mba ba bona ba tla le go ona di se committee kana lo ga go na go sa di okay na hanana mokgwa o business committee e ahileng ka ona ntate jelo ka ile bona be leng go jwale dintlha le di etsa tsa letsatsi le letsatsi mo parlamenteng e ba matleng ga bona go bona gona ke eng yang ka go ntlo kana go itseng ka mokgwa o allocate gona order paper go to hlahe eng hana e bopeile jwang yona ntate na di thobo holo ke tse ka mmusong ka mo ka podi tswakane le ba bohanyetsi ba bohanyetsi ba ntse ba le bangata yena ntate le kgethwa mositho eo e neng e le modula e neng e le modula studio oh yanda re kopa re ke re mathele le bengeleng fela nda le pesi re tlo khukela ho wena re se re batla go le re shebe dintlha bogolo di mataba ena nda re ke re le bengeleng fela re khukela mo ya gabane re ntse re buisana le mogethwa wa mogotong number 79 monghadi tefo mapesela re ntse re shaba dintlha bogolo tse ntse di etsahala ka go di committee tsa parlamente mme ha ga dintlha tse kgolo tse wa di supileng ke ena eo go bonahala mosebetsi o le mongata di committee mane wo a bileng ana le pelaelo ya hore tswang ka jwang parlamente ena ya leshome e tla qhaba pele di committee tsena di qeta mosebetsi ona jwale mmuso o hlalosa o le tlasa kgatello e matla ya ho bona hore dithasello tse ba batlang ho di fitlela di a etsahala empa jwale ka lebaka la dipalo le bona botho taba ena ke phagela parlamenteng ya Lesotho wena mo ya gabane re dikela le mona fela re dise re khutle re tseba go tswela pele le monghadi Tefo Mapesela.
My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. ha di ya di tshwana le ha di kgutla re kgutlile mane ho Ramatheola re boetse re hatela pele he mohoye motle mohi ya kgabaneng re ka hare hantle ho parlamente ya Lesotho letsatsing la kajeno lenaneo lena la rona le bitswang ka maritshwaneng ha maritshwana ntse a phophoma makweba jwale a etsa hore dijo tsa Basotho di phole hona ho bolela hore le ditaba o tla hlo thole tse phodileng he tseo re di shebileng ka go parlamente ena ya rona ya 10 ya Lesotho re ntse re na le moeti wa rona mohaleng kwano e leng mokgethwa wa mokgotlo number 79 ena ntate Tefo Mapesela ntate Pesi ga le bo ha o le teng ntate re ile mabenkeleng mane mo re ne hlile re sheba hore ntate le kgetho mosito ke mokgethwa wa dikgetlane a ke re ntate ke ena o sa tlisitswe ka mona ka ho business committee ha tloa ka mane ka ho law committee ka mane empa fela a tlisitswe ho dula studio jwale le ka mona ke ena o sa boetse a hlahella ka ho yena ya mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa parliament okay ntate hana mola go dula studio ha ne ya tloswa e ne le hobane maparlamente kapa ditho tseo tsa habo di ne di na le pelaelo ya hore ha sebetsa taba yane ya molao wa tshwarelo le poelano hantle hore ebe e ka ba o ile a sebetsa hala ka bonako ya ntate ya fukela parlamenteng ya dibetwa parlamenteng e ka maela wena o dula studio a wa sebetsa taba ena a wa e se ba go ke tlo e sebetsa go ya ntlo ke se e tse tlola a beka e leng hore ka mona ka mo seng a tla ke le kgetho la haela pele ho tloa mabane se ba setho se setjha sa business committee okay na re hopola e ka ntate ke mokgetho wa lebatwa la dikgetlane le tlileng jwalo le ABC empa ha se karolo ya batho ba o eleng matona empa jwale ho bonahala a se ka lehlakoreng lane la ba o eseng matona be leng hore ba tsamaya le moetapele wa ABC na e jwalo ntate ke yena fela le mong e seng letona fela ya leng hore o tsamaya le ba o holo e leng matona o yana wa holo a seng a ile ka ho DC a seng a setse a le mong okay nda nda
e leng yena ntate Lekgetho Mosito re santsane re le gona mo ntate Pesi molemong wa thuto ho Basotho ba re buileng ntate na ho fihlella ha jwale ha e sa le taba mofuta o e etsahala re bona hore ABC e nngwe ke ane tsamaya le moetapele e nngwe ke ena e tsamaya le tona kgolo ka nqeng na ho se hona le mokgwa o mongwe motjha o ka wa hlaloseya molemong wa Basotho ba tseba hore na hantle jwale e hlile ho ka hlwa bewa puo pharamo ha thwe ka hare ho ntlo ya parlamente ABC bona e hlaha ile mekgahlelo e mmedi le hore bana ba tsamaya le tona kgolo ba ntse ba hlaloseya ile ma ABC ha jwale kapo ba se ba hlaloseya e le eng hobane ke bone taba e leng tse hlile ba tla etsetsa Basotho ha ile mona ntse re ya ama tjena ena e le hore hlile ha ba di kene ha o ka la bua ka kokasi ya ABC ha ebe karolo ho ha e le mo se re se ya supa go hlile ha ba sa wela ka ho ABC ha o le jwang nda o go wela re thuse hape ntate Pesi o go fe ba bui ba rona thuto hore re kgweding ya bohlano hona jwale me re haba bohareng ba yona hana maemo ha sa le tee e le mo dikgetho e ka di tla tshwarwa ka September ho bolela hore se re saletse ke nako e kae pele re bona parlamente e teng e fellwa ke nako kapo hana hangata ho thwe e qhalwe kgweding ya bokae ha ile mo dikgetho ho thwe di kgweding ya borobong okay. July 2070. That. That's 14th of July. Okay. That's 14th of July. Me, kile loko that's 14th of July. Ni mo sama sina wale parliament de la sisa. Pilezo.
ni molao wa bontsha gore ha e se le jwalo o tla tsamaya gore e bewe le kgwedi tse tharo re tla tsamaya o le leeto mabaleng a dithuti tse le loro ge lo bolokisa kgweding tse tharo ho tloha hona jwale ho tloha di-14 e yang ntate ka July e yang ntate jwale molao o sa kile hore ha o khala parlamente fela o sa phatlalatsa dikgetho o ikhala hobane hore ha o ikhale fela o ikhala hobane hore ba e dikgetho ha o ikhala molao wa motheo ne ke le ka o shebela ba le bona ke sa bone constitution ya ka mona hore na ke temana e feng ya molao wa motheo e bontshang ditaba tseno hore e hlile ho ikhala ka ikhala fela ba ka ikhala fela ha fela o tseba hore ya dithetho o di bua ka His Majesty anda ha kare ba ka ntle fela ba phatlalatsa ya dikgetho anda ne molao wa bontsha hore ke sentse e jwalo a ka betsa itena motho tse ka ga maemo a itena komana empa wa bontsha molao o hape hore le ha ka ba ibitsa ka tsa dikgetho lona ha e le fetole ha ke tswa ya fa kana ke molao o mong ore o motsotsei o na le matla a hore nako eo a phatlalatsang letsatsi la dikgetho ebe a ka khala parlamente empa utla ka go botse o na le matla hape a ka boela a etsa keketso hodima taba eo ya ho tswela pele ha parlamente a bang ba e khadi o na le matla a ho ekeletsa nako ke section 84 ya molao wa motheo anda ke section 84 abang ba khadile a ka wala monyaka wa ebisa a go le bana ne se anda one ya teng ire subject to the provisions of subsection 2 general elections of members of the National Assembly shall be held at such time within 3 months after any dissolution of parliament as the king may appoint. It's like you want to know. Anta holunda. If after dissolution of parliament and before holding of general elections of members of National Assembly, the king is advised by the Council of State that anda. If after dissolution of parliament and before the holding of general elections of members of the Assembly, the king is advised by the Council of State that owing to a state of war or a state of emergency in Lesotho, it is necessary to recall the parliament. The king shall recall the parliament that has been dissolved, and that parliament shall be deemed to be the parliament for the time being. In brackets, and the members of the dissolved parliament shall be deemed to be the members of recalled parliament. But the general elections, the general election of members of the National Assembly shall proceed. The recalled parliament shall, if not sooner, be dissolved. Then dissolved on day immediately preceding the preceding the day for such general elections, or in more than 1 day, the first of such days. Anda. Ha
ya go tshao ke tla le rona di bophelo tla tsa o ketela di lutse o thuto kana wa ma le ya ro ka kana gona a mo do ya ba itse se se bitsi go tswa kana gona a ka di ka khala di la tse di shisha yempa ha ga ya khala di di la di la di tsa tsa o ketela di lutse ba ba go busa ba Atina bakakamin din ang sitawar mo wa mo daw kasi sport tuye natin yun ita ba na dang sitawar ka sa lagyan ko hari ka daw ha yanda re santsane re le gona mo ntate re utlwile menyenyetsi maobane e supanyeka ba ne ba NRA e hlile ba batla yona taba e lontseng mo e quote ya gona molao reng mabapi le keketseho ya nako ya parlamente ntate o e ka re hlile ka lebaka la bana ba ntse ba na le pelaelo le nyebe ka mane ka kgotla eo ba lakatsang ho ba boela ba kgutlisetswe mosebetsing hobane ba ntse ba re mosebetsi wa bona ha ba o qeta e le NRA ho utlwetse ka re hlile ba mothating wa hore ba bone hore ba etsa kopo e kgethehileng ya hore parlamente e boele e ekeletswe nako ntate ho feta nako ena e ka nnang ya ba ho no sontso ho tlo tla bua dikgethong ntate na e ka ba pula ka e utlwa taba eo ntate hona na ebe ha e ba utlwile ebe o bona ka gobane ba sentse ba shebile ona monyetla o teng e bang ke molao o tshetsang go motho ya ka di etsa taba tsa mofuta o jwang jana masawe da ahora mo malao ke o ka mfisa ha o da ke le go motse o parlamente molao sa ke o shi ke tla re la jana gore la tsinde mo go ya nae okay e yanda ya ja o bona hore da tsinde ra ba mo gale mo ke sa ka tseo ka molao parlamente ka langena yanda o bolela go buima mbuna parlamente ta ka langena ka su ka jola kenda a bonda gore a fotinda yolai ka ba di fotinda yolai ba yolai ha o tshwane a ga fa ba ba tsa ke yo o ke tsa ba ka ba go tida o fita mo yanda a bonda ga o e se se una la ma ka e pincha mai bo mai te ma to yanda ga na bo pa o e se mo ai la ja ba ka ni nya na ba ka ba ne do na ka imba da ho ya mo lo do ya na vida da parlamento na película de hija de Chemba va a cambiar la hija de Chica que tal se la sale va está ya está que lo dije yanda lo no quiere que probar que a veces tú y lo a ver va aquí que nadie va a decir eso va a va que piso la mano no chavo eso parlamento es la más como digo acaba de informar sobre tu compañía mira mira go ni ku da jama ga ba ga ba min ti gwan mu je mu ji mu da ba da da akami yanda ba ha ne mu sa ma do ha he ba da ho se de ba min dina ko ni ko ba su be ye ke le do se di ma ga ba de ye se da ba da man do ro sin ta ma ma ke o ba na ba min dina sna ko me la da ba ye ne ba kan tu se e ko na sa ya ko ji shi ni ile kan bana ko to ko yanda kita na ro ko na o ba ro na kamara yanda o ta yo ji da kana o la na ke yo kan ka ba ma ga se ni jama da ke la ji se ne ga mu hum na se ba se tamba ka ka lu nya tuwa wa na ba tu sun da yo lai ke ya tu sun da da shi ko ya bi ni tu sun da September ko ya wi tu se ki shi da October ko ya ba ora ga mala hawale del leo tutin da October ke wada shi da mun jama ka okay nda bes wada mala hawale del leo tutin da October ga ke na tin no da shi okay ma ko ba dan wi ke na ko le ga ba na dai kita wai ta da bi ma ko ta na da nya kita wai ga ni ta na ilo ko ba ni tin ko le ba ka o na wi na ba ba men do ba ni ke le ne yo ga ga no ke shi ta ki man ti na ga ga imba ahora le motivo mo alquanti ga rimanzenu inyano sala ko zona ko fita mu ko fata ba mi ga ngala mo ta ma ngela ro shi tula na o kama ga shi mo shi tu ke ma shi da mala o be para mente ga bi zona shi man shi ka ko man ke ba mala mo ki Allah ga na ku nyeyo ne ndre me re bi na ko ta ko ya na ni ga ki ni da ko
o ntsa ka ke tsa fara okay ha ke tsebe na ene bua ka ke tla ba ena ene bua ka mo ya le tla ka mo ga ke tse ke mo ke mana ke mana e ka a re ke tla ba mente ka wa da sa me a go kela mala wa mathe ba o amen o be a ka ba ke mo ye mo na ga o ba ne mo sa tse ka ba mo so so ke ke mantla ba ka ke wa la mo tsama ka eso ba ka ke o ba ne ka ta ke ko so la mo ke ke na ba ba ne le mo bela ba mo so a go ke ba tona no ba le ba mo so ke ka be ya ku na ne la me be ke potla batho ba na go ka ta ke na go ba so ka na go ba la go na ba na go ba ba me ne no ai ke tsa sa ya le da na bua ha le mo na ba e ke ba ba ma ke ba ba ka ta ye ne ara mai ai ke go be ba ba ai ke ba me ne ha ba me ne da ri da ba ni ke da la le ke so ya na ro na na ri da mo la ro ma bi se ndo na go ai se lo ya ngala ke ko se le mo ye be bi ara ba ta ba na hey Kena mungkin dalam muda, ayah nak sini berapa benda, musuh musuh. Ayah bagai, oh kerja dia musuh ni nak musuh. Ni aku nak tahu, lepas ni dah, wah ni jalan bayuki. Ni musuh kan berapa benda, musuh ni siapa ni tahu nak musuh ni siapa. Kalau tu macam kira tahu, tapi tu, uji kita tu nak orang yang, mungkin kita tu kita ni kan tahu nak apa orang kita tu cuma, kalau yang nak apa kita dah, ayah tu kita kau sendiri. Apa? Kita kan ada mana ni kita masih kita apa? Enawi kan, kalau orang ini apa? Musuh ni kita o hadi le da de da bo hala ba ba ju go ma ko ti ja ba hadi ba se ju ti ke yo ya lo ana go hala u ya ko ti ga mo lo ai se so ma ti se le le da ba lo ke u so se ke fu da da ba ma han tel da 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 lo si cha wa ni ti na mo na mu so se mo le da o ha ba la ba ni yo la ko mi ti ka ri ja ba ma okay na ya o ka dela fela na le pesi ke ya hore jwale ke mari ya hona jwale hangata re bone hore dina go ntse ka tsona tsena ka potsa bo kgwedi ya botshelela ha ke sa fosi e be parlamente ya phomola ho bua mari e be nenneng ho tla betse go ka hape na e be le kgetlolle ha ile selemo sa ho qetela je ho ntse tsa ho etsa batho ba tsana ya re parlamente e ka ya phomolong ya mari jula ka na go se kina go tete ne ke ba ita ke sa ba la dire ni se ko Allah ana ya na ibero ke ka muthu ero ra 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 ba mente ka ni be ke tla ka ka jala wa ita wi ke ra ra ba ina zo ka kala ba di ko ni no ga di ka ba la ama ba la ka fu si ba jala ba ba le oh nda ya ra no ma ba ka ni do ora ka ba la ba le u ya ki tra ana ro ka ya nda anda de re le bile ha holo nda de re tla wetse re go ka hana le wena hape hape re re tle go utlwe rona e ka ba business committee e tla e sheba jwang taba ena e bona halang e ntse ke ntate Kgodumo ha ntate Kgodumo ke motho wa ka go le ya batho ba kgakgathane ya PFD ya ke renda ke ena tlileng le batho oh man mo ile ba fatshang ba mo fatshang se hore go kgethwe PFD ka ofela ya ba wa tla go nka le batho ba leno la qala nda re le bile ha o ka nna re tla utlwa gona e betaba ena ya hae ha ho le ka utlwa go hlile ona sena boemo ba wele ka bataba ena se hlae ka ena empa moeta pelo wa ntlo a ntse a le teng da re tla utlwa gona e ba tla e shebang re tla betse go kana le wena hape ndate okay nda oh ya nda la de pesire le bile ha holo nda de tsatsile monate tanking date mamedi motle di tsamaile tjena he ke ka maritshwaneng ho tjena
lena la kajeno ke leo le bitswang lenaneo thuto. Hona ebile lenaneo thuto hoba jwale re ithutile tse mmalwa haholo ka maemo a dikomiti le mathata a teng ha jwale re shebile le nako e seng setse pele naha ya Lesotho e wela ka hara dikgetho. Re boetse hape ka hodimo tsohle re sheba le taba ya tsamaiso e ka tsena le melao le yona melawana e leng hore tse ngata ha di ntse di etsahala ho ipapisitswe le maemo a jwalo parlamenteng eno ya Lesotho ena ya 10 e leng hore e sentse e etella ho hlekela ya 11 selemong sona sena seo re ntseng re le ho sona ha se haba ho odumela. Mme he re ithutile hore na ditsamaiso ke difeng, melawana ke efeng e laolang dikomiti tsena kaofela, le hore na maqiti a maparlamente a ka tloha a ba makae hore seo ba se labalabelang mohlomong se qetelle se etsahala. Mme ra ithuta boholo ba komiti ya e bitswang business committee le boholo ba komiti ya e bitswang ya molao mmoho le tsena tse ding tse kang ena ya social cluster. Mme re lebile haholo ka hore adima ditsebe tsa hao re be re o tsholetse tsena tse nkileng sebopeho sa lenaneo thuto wena mmohi e motle. Ha re di mo atla kgwiti ona mona ke bolela ka mehla ke re ha dia di tshwana le ha di kgutla, mme ho sasa re tla be re wetse go tshwaretse tse ding hape Mosotho weso e ba le rona hape ho fihlella nako e tlang. Ha iphaphathwe. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.